Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi gostje, po nekaj tedenskem odmoru vas spet pozdravljam tukaj na Pergoli, na naši novinarski konferenci. Moram reči, da sem izjemno vesel s potekom festivala do sedaj. Izvedli smo vse dogodke, tudi z vremenom, razen 2 koncertov, tukaj v Križankah nismo imeli težav. Še enkrat se zahvaljujem vsem obiskovalcem, ki so kljub nalivu zdržali do konca koncerta in seveda obema bendoma. Drugače pa izgleda tudi napoved za ta teden dobra, prav gotovo za nocojšnjo in jutrišnjo predstavo. V sredo se bomo pa odločali, kje bo Mojster in Margarita glede na zadnjo napoved. Dovolite mi, da tokrat še posebej pozdravim naše goste iz Sankt Peterburga, in sicer na moji levi je gospa Sofia Streisand, ki je režiserka te predstave, potem na moji desni koreograf gospod Dimitrij Pimonov in skladatelj gospod Anton Tanonov, pa še plesalec in glavni igralec gospod Anton Avdejev. Prevajala bo gospa Ala Gorše, gospodje bodo govorili v ruhčini, gospa Streisand v angleščini in pa gospa Nelida Nemec, ki bo predstavila jutrišnjo razstavo v slovenščini. Nisem videl še gospoda, se opravičujem, mi je nekoliko izginil iz obzorja. Gospod Ivan Ožogin je Onegin oziroma demon v nocojšnji predstavi, tudi tukaj na moji desni. Predstavo, torej vsi smo navajeni na muzikle iz Broadwaya, iz West Enda. Velikokrat je pri nas gostovala Zagrebška komedija. Imeli smo kar nekaj lastnih koprodukcij z našimi producenti, slovenskimi. No, tokrat prvič predstavljamo ruski muzikal, ki ima za osnovo rusko literaturo, tako Puškina kakor Bulgakova. No, in da ne bom zdaj jaz o tem razlagal, bom predal besedo naši gostji. So, Miss Streisand, we are presenting first time in our festival in our country, a Russian musical, and I would like to ask you to do the presentation, how you come to this idea. You are using the literature of Pushkin and Bulgakov, so please. First of all, thank you so much, Ljubljana Festival. Thank you, Darko. Thank you, all your team. Thank you, Miroslav, for inviting us. We're very excited to be here. This is our first international tour. We had a tour in Russia, but this is our first international tour, and we are very, very excited to share our musicals with the international audience. Unfortunately, our artistic director, the writer of the musicals, and the lead force behind both of the musicals couldn't be here. She unfortunately got sick. Yesterday we had rehearsals from very early in the morning until probably 1 a.m., half past one. And unfortunately she was not well. As I said, she is the lead force and the originator of the musicals. It was her idea that we should create Russian musicals based on Russian literature,
because we have so many outstanding masterpieces that are well known not only in Russia but all over the world. Pushkin, Eugene Onegin, Dostoevsky, Tolstoy, Bulgakov. These Russian writers are known all over the world, and of course, their stories are so breathtaking that they should be definitely interpreted many, many times, not only in opera, not only in ballets that Russia is famous for, but also in the genre of musical. This genre is relatively new in Russia, so it was a very ambitious project to compete with Broadway shows, to create Russian musicals on the level that only Broadway or maybe theater in London or some theaters in Paris can offer. So it's a very, very high level and very, very ambitious idea. But it's up to you, it's up to the audience to decide whether we succeeded. Thank you. I saw Master and Margareta, and I think you succeeded. But let's leave it. Let's leave it to the audience. Now I would like to ask Anton Tanonov, who is composer. Please. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я буду говорить по-русски. Мне очень приятно быть в гостях в Любляне. Для нашего коллектива большая честь принять участие в вашем замечательном фестивале. Dobar dan, spoštovane dame in gospodje. Jaz bom govoril rusko. Zelo nas veseli naš obisk oziroma naše gostovanje v Ljubljani in za nas je tudi velika čast, da nastopamo pred vašim občinstvom. Мюзикл «Демон Онегина» создавался в 2013-2014 году. И удивительно, этот проект уже существует 4 года и очень полюбился петербургской публике. То есть для российского мюзикла это уникальная ситуация, особенно это касается мюзикла «Мастер и Маргарита», что это аншлаговые спектакли, которые идут в достаточно больших театрах на 1200, на 1500 человек в течение 5 лет на регулярной основе в виде блоков. То есть мы создали спектакль, который действительно был принят публикой, учитывая, что жанр мюзикла в России активно развивается, можно сказать, где-то с начала нулевых, 2000-х годов. Мюзикл «Демонов Онегин», Онегинов демон je bil ustvarjen leta 2013-2014, se pravi, zdaj ga predstavljamo na odrih 4 leta. In moram povedati, da je zelo presenetljivo bilo to, da občinstvo, rusko občinstvo, posebej pa sankt-peterburško občinstvo, zelo dobro sprijelo relativno novi žanr, in to se pravi musical. Dvorane so bile velike od 1200 do 1500 gledalcev. 5 let pač predstavljamo ta musical in ga zelo, zelo dobro sprijemajo, kljub temu, da je ta žanr relativno nov, od leta 2000, nekje od 2001 sploh se je pojavil pri nas v Rusiji. Для любого композитора, и особенно композитора-петербуржца, прикоснуться к произведению Пушкина Евгения Онегина – это большая ответственность, так как Петр Ильич Чайковский создал неприходящий шедевр на это произведение Александра Сергеевича Пушкина. За всякого складателя, да се доtakne dela Puškina, velikega Puškina, je to zelo velika odgovornost. Над этим произведением я работал в соавторстве с композитором Глебом Матвейчуком, и это произведение поставило абсолютно, наверное, какую-то нереальную задачу перед авторами, как можно написать музыку, которая была бы более
скажем так, понятнее современному зрителю, чем ее написал Петр Ильич Чайковский. Поэтому не удивляйтесь, мы пошли простым путем. Помимо огромного количества оригинального материала, вы услышите знакомые темы Петра Ильича Чайковского. И не всегда это будут темы из опер Чайковского. Делал, в соавторство с господом складателем Глебом Матвейчуком, съм си заставил скорей неизведливо налогу. In sicer kako narediti, oziroma kako bi napisala midva skladbo, glasbo, tako da skozi njo bi vseeno, ona bi bila bolj razumljiva za običajnega poslušalca in kljub temu skozi najino glasbo tu in tam bi poslušalec razpoznaval znane že priljubljene melodije iz opere Čajkovskega. В заключение хотел бы сказать, что этот мюзикл не состоялся бы без нашей удивительной команды постановщиков и исполнителей, и мы привезли в Любляну наш первый состав. И я вот счастлив, что меня творческая судьба свела с такими потрясающими артистами, как Иван Ожогин, исполнитель роли Онегина, и Антон Авдеев, исполнитель роли Ленского. Вот считаю, что именно в контексте нашего мюзикла это идеальный состав. Надеюсь, зрители Любляны по-настоящему оценят этих великолепных артистов. Seveda je nam zelo pomagala naša odlična ekipa ustvarjalcev, koreografov, producentov. Mi smo prišli k vam s prvim sestavom, v katerem smo nastopali pred 4 leti. In v glavni vlogi bosta nastopala Ivan Ožogin v vlogi Onegina in Anton Avdejev v vlogi Lenskega. Mislim, da je to idealni sestav, kateri bo verjetno zelo vroče sprejet občinstvom Ljubljane, saj tako upajmo. Here I would like to add that we're very lucky to have these two outstanding singers with us. Ivan Ozhogin is not only Onegin in Onegin's Demon, he also plays Voland in Master and Margarita. But unfortunately, he's in great demand, so we will have another outstanding singer singing Voland here in Ljubljana. But if you have any questions about that character, you could also ask Ivan, because he's been with the Makers Lab company since its birth, basically. So he's very well known in Russia, a big star. And Anton Avdeyev is also taking part in Master and Margarita in the role of Master. He's another outstanding Russian singer who takes part in every single project of Makers Lab. I think you will understand why. His voice is very unique. He has a very high tenor. Some people say that he has angelic, heavenly voice. So please come and hear him. He truly sounds his sound is very special. Thank you. Now I would like to give the word to Mr. Pimonov before actors and singers. Then we focus on you both. Hello. What could I say? It's always challenge for every choreographer to do choreography in musicals, because you're like under director, and behind you actors who are not always good trained in musicals, because in musicals it's not just we are in the beginning this genre of musical theater. So what I had to do with the actors, a little bit educate them how to live, how present herself in the musicals in this genre, because our theatrical academical in Russia, we have they prepare actors of musical theater, but the musical is special genre. You have to act, you have to think, sing, you have to dance. So this
three important things the actors must do in the musicals. For me, it was interesting in these two productions because the music was absolutely different styles. It was written in Broadway style, Russian waltz, some kind of German musicals. For me, for my opinion, in Master and Margarita and Demon on Eggens, and I created a different style of choreography. For example, in Demon on Eggens, we create waltz. We created one dance cabaret style. You will see Russian folk dance. In the Master and Margarita, you could see Soviet dance, can, and many mystical dances, tango. So it was really pleasure for me, kind of challenge to work on these two productions. I think that's all. Thank you. And now we come to the main roles. Mr. Ivan Ozhogin, please. Добрый день. Для меня большая честь быть сегодня и завтра, выступать для жителей Любляны, для жителей Словении. И я уверен, что не только Словении, сюда еще приедут наверняка зрители из соседних стран, в частности из Германии, из Австрии. К сожалению, так сложилось, что мне не получилось участвовать в последующие 2 дня в мюзикле «Мастер и Маргарита» в роли Воланда. Но я уверен, что другой состав, который приедет и будет здесь работать, будет также прекрасен. И вы все его полюбите. И не только вы, но и все зрители, которые окажутся в зале. Dobar dan. Zame je tudi velika čast, da danes in jutri bom nastopal pred občinstvom Ljubljane, Slovenije. Siguren sem, da bodo prišli tudi gledalci iz Nemčije in Avstrije. Nažalost, v naslednjih 2 dneh ne morem nastopiti v muziklu Master in Margareta, ampak druga sestava naše ekipe, ki bo nastopala v tem muziklu, tudi zelo dobra, odlična je in sem siguren, da boste uživali ob poslušanju in gledanju tega muzikla. Что хочу сказать по поводу произведений, мюзиклов, которые привезли сюда наша компания Makers Lab. В России это что «Мастер и Маргарита» и «Онегин» Александра Пушкина. Это, пожалуй, самые читаемые, самые известные, самые популярные литературные произведения для всех жителей России. Še nekaj bi povedal glede muzikla samega oziroma 2 muziklov. V Rusiji Master in Margareta in Onegin, Евгения Онегин Пушкина, sicer Master in Margareta Bulgakova, sta najbolj priljubljena literarna dela, najbolj brana literarna dela, tako da še to. Желаю вам хорошего просмотра. Želim vam uživati pri poslušanju in gledanju muziklov. Hvala lepa in zdaj gremo še k Mojstru in Margareti. Gospod Anton Avdejev, prosim. Добрый день. Спасибо огромное Словении, спасибо огромное Любляне за такой замечательный прием. Нас встречают такой замечательной погодой. Мы продлили себе лето. И хочется сказать, что эти гастроли проходят на таком замечательном эмоциональном подъеме. И вчера мы целый день привыкали
площадке, отстраивали звук. Я уверен, что сегодня мы все получим удовольствие. Мы от работы, вы от просмотра. Очень у вас душевно и как-то так по-родному, что ли. Такое ощущение, что ты просто приехал, да, к себе во второй дом. Спасибо. Dobar dan. Hvala Sloveniji in Ljubljani za to gostoljubje, katero izkazujete za nas, za našo ekipo. Počakali ste nas zelo odličnim vremenom. Na ta način smo si podaljšali poletje. Imamo v zvezi s vašim gostoljubjem, z odličnim sprejemom in lepim vremenom zelo visok emocionalni navoj. Siguren sem, da boste uživali ob poslušanju in gledanju naših muziklov. Še to bi rad povedal, da vzdušje tukaj in vaš sprejem tako sta topla in domača, da se počutimo tukaj kot v svojem drugem domu, rojstnem domu. Hvala lepa. To me izjemno veseli. Mi imamo veliko gostov, kot veste, iz Rusije in vsi se dobro počutijo tukaj, tudi predsednik Putin, kadar pride na obisk. Zdaj pa mi dovolite, da nadaljujemo z predstavitvijo razstave, ki jo bomo odprli jutri zvečer v preddverju vhoda v Viteško dvorano, torej v dvorišču. Prosim, Nelida. Ja, jutri bomo odprli razstavo v nizu razstav, ki jih pripravljamo v okviru festivala kot spominskih razstav. Omaž Zmagi Posegu. Letos mineva 10 let, odkar je ta kipar, ki v slovenski likovni prostor vstopil v 80-ih skupaj z generacijo 82 in bil med 13 edini kipar. Ob veliki retrospektivni razstavi, ki so mu jo pripravili v Kopru, na Koperskem in na Goriškem, kajti izhaja iz goriškega prostora, je bilo rečeno, da je njegovo kiparstvo prepoznavno, avtorsko in ostaja del modernistične paradigme, je primer njene kontinuitete v času, ki se ga je prijela oznaka postmodernizma. Zanje je značilno, da je kljub času, v katerem je vstopal slovenski prostor, posegal po klasičnih kiparskih materialih, kar ni nenavadno, saj izhaja iz majhne vasi na Goriškem, iz Bilj, kjer je glina doma, in tako je tudi Zmago Posega najprej začel v glini, kasneje v kamnu, saj je kamen streljaj naprej v kraški pokrajini bil dosegljiv. Skratka, tudi ta izbor naših del, 16 skulptur bomo jutri predstavili, sodi v ciklus, v katerem se je izražal v klasičnih kiparskih materialih, torej v kamnu in v bronu. Seveda nam izbor avtorjev in tudi del skulptur narekuje prostor. Prvo leto smo razstavo postavili v prečudovitem ambientu Križevniške cerkve. Žal ta ambient ni več mogoč ta trenutek za razstavno dejavnost. Upam, da bomo spet uspeli, vendar odkrili smo, da je tudi atrij izjemen prostor in verjamem, da bi tudi kipar Zmago Posega bil navdušen nad možnostjo postavitve in komponiranja teh njegovih malih plastik iz kamna in brona v ta prečudovit Plečnikov ambient. Torej jutri s 16 skulpturi iz 2 njegovih ciklov Hrbti in pa cikla v zadnjem njegovem življenjskem obdobju, ki se navezuje na krog kot minevanje, kot umiranje, kot življenje, jutri v atriju Ljubljanskih Križank. Ja, tako je. In sicer pred večerno predstavo, samo trenutek, kdaj točno je otvoritev? Ob 19:30. Ob 19:30 zvečer, tako je.
Zdaj pa bi jaz se še kratko sprehodil skozi ostale prireditve, potem smo vam seveda vsi na voljo za vprašanja ali tukaj, ko še novinarska traja, oziroma tudi posebej potem pred kosilom. V četrtek in petek Mojster in Margareta, kot rečeno, vmes sem gledal, malo googlal po BBC Weather, zdajle, ko so gostje govorili, izgleda, da bomo zvozili. Tako da nevihte bi naj bile samo v petek dopoldan. Tako da bo predstava tudi lahko v Križankah. Mimogrede, ko govorimo o strehi, mestna občina je sprejela odločitev, da se gre v novo streho samostoječo, ki ne bo vpeta v stavbo šole, in kmalu bomo lahko predstavili že detajle, ko bomo jih seveda dobili od tistih, ki se bodo javili na razpis. Upam, da bodo vsa dovoljenja, vse, kar je potrebno, stekla tako hitro, da bo naslednja sezona pod streho. V soboto zadnja Mamma Mia razprodana, tudi tukaj v Križankah. V ponedeljek 26. avgusta dodatni koncert v letošnjem programu, ki smo ga dodali pred približno mesecem dni, in sicer Valerij Gergiev, solist je druga nagrada letošnjega tekmovanja Čajkovski, Dimitrij Šiškin, na programu seveda orkester Marinski, na programu pa Maurice Ravela Pavana za umrlo princeso, potem Debussyjev preludij k Faunovemu popoldnevu, potem Rahmaninov tretji koncert in pa v drugem delu, tretji koncert za klavir in orkester seveda, in pa v drugem delu Šoštakovič simfonija številka 10. Naj povem, da kot zanimivost, da je pianist, ki je igral v četrtek oziroma v sredo pretekli teden v Narodni galeriji Epifanijo Kornis, njegov profesor od Dimitrija Šiškina. In da tudi pride naslednji vikend v Ljubljano, kjer bosta imela še v Viteški dvorani ure, kot se temu reče, pa to ne pomeni, da gospod ne bi znal Rahmaninova, ampak pomeni to, da so ti ljudje tako resni in vsak trenutek izkoristijo za to, da jih lahko nekdo sliši in jih popravlja. Torej, res neverjeten pristop. V torek in sredo 28. in 29. nadaljujemo z našim opening ciklusom. Tokrat gledališče Teatro Regio iz Torina, Traviata. Pride kompletna zasedba iz Torina z izvrstno pevsko zasedbo. Prvi dan bo v vlogi Violete oziroma Traviate nastopila Marija Modrijak, svetovno znana sopranistka, drugi dan pa Irina Dubrovskaja. Germon bo, torej Alfredo Germon bo v na obeh večerih Giulio Pelligra in oče Giovanni Meoni. Gre za zelo zahtevno predstavo tehnično, kar boste lahko videli na samem odru Cankarjevega doma. Zaradi tega, ker bomo vmes že postavljali predstavo Traviate, bo koncert Marinskega izveden pred železno zaveso. Drugače ne gre, ker bomo odzadaj imeli že sceno in montažo luči in vsega tega, tako da bo ta koncert, tako kot v starih časih, ko še školjke ni bilo, torej izveden pred železno zaveso. V soboto 30.8. bo v Križankah nastop Vlada Kreslina z Slovenskim nacionalnim mladinskim orkestrom in dirigentko Živo Ploj Peršuh. Zelo zanimiv program. In naslednji teden, torej zadnji teden, začenjamo 3. septembra z nastopom svetovne zvezde balerine Svetlane Zaharove z njenimi gosti. Cel kup odličnih plesalk in plesalcev pride z simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, dirigent bo Anton Grišanin.
4. septembra v Cankarjevem domu simfonični orkester iz Shenzhena. Oni bodo tudi izvajali Šoštakoviča in sicer 5. simfonijo, v prvem delu bo pa koncert za violino in violončelo Johannesa Brahmsa v A-molu, solista bosta Tianwei Yang violina in Yi Peng Ni violončelo. Mislim, da se violončelista že spomnite, pri nas je pred časom že nastopil v Slovenski filharmoniji. 5. septembra bo uradni zaključek letošnjega festivala z nastopom Izraelske filharmonije in dirigenta Zubina Mehte. To je njegova poslovilna turneja po 50 letih sodelovanja z Izraelsko filharmonijo. Slišali bomo pa od Pertosa končertino za godala, potem Haydnovo simfonijo končertante v B-duro, torej 2 manjši deli v prvem delu, v drugem delu pa fantastično simfonijo Hektorja Berlioza, ki smo jo zanimivo slišali tudi lani, ko je filharmoničnemu orkestru dirigiral Marko Letonja. Bo prav zanimivo primerjati ti 2 izvedbi. In 6. septembra ravno tak otvoritveni koncert sezone Slovenske filharmonije. Tokrat smo se uspeli dogovoriti z izvrstnim dirigentom Charlesom Dutoyem, na sporedu pa bodo dela Škerjanca, Stravinskega, torej Marženka, potem Stravinski Jeu de Cartes in pa Camilla Saint-Saënsa simfonija številka 3 v C-molu. V septembru bo še en dogodek v sklopu festivala, in sicer Marko Hatlak in pa Vlatko Stefanovski tukaj v Križankah. Upam tudi, da bo takrat še lepo vreme. Naj povem še to, da že nekaj let teče projekt Predani korakom. Tokrat bo naslov Življenje je cirkus. Koreograf in režiser bo Miha Podrepšek. Vodil bo oziroma sodeloval bo z mladimi ustvarjalci tudi Lado Bizovičar. Kot veste, je to iniciativa zavarovalnice Sava, najprej zavarovalnice Tilje, zdaj zavarovalnice Sava po združitvi Tilje in zavarovalnice Maribor in pa Zavoda za rehabilitacijo Soča. In ta predstava se bo zgodila, oni bodo ves teden pripravili to predstavo in sama predstava bo pa 27. avgusta ob 18. uri v dvorani SNG Opera in Balet. Tako, počasi se bližamo koncu. Jaz upam, da nam bo vreme služilo še v teh 3 tednih do zaključka in seveda vas vabim na vse naše prireditve v čim večjem številu. Zdaj smo vam pa na voljo za vprašanja. Če prosim. Andrej Pengov, Radio Kaos. Imam kar 3 vprašanja, upam, da jih lahko hkrati izrazim. Najprej moram izraziti osebno občudovanje avtorjem, da so se lotili te izvrstne poezije na ta način, da jo postavijo kot musical. Pravzaprav gre za neke vrste, ne moram reči predrznost, ampak pogum gotovo, in zato pravzaprav zelo pričakujem to predstavo, ker je ljubezensko tragedijo postaviti pravzaprav v eno zabavno formo, kar musical je, rekel, odločitev drznati sama po sebi. Če boste to lahko kako komentirali, mogoče gospa Streisand, ok, ni pa nujno. Naslednje vprašanje je mogoče za gospoda Ožoginja. Vem, da do trenutek nazaj je imel slušalko okoli vratu, me zanima, kakšno glasbo posluša zunaj svojega poslovnega ali pa recimo profesionalnega dela življenja, se pravi recimo, ko ne vadi Onegina. Skratka, kakšna glasba ga še zanima. Za vse 3, za gospod Streisand, za gospoda Pimonova in Ožogina, pa seveda tole vprašanje v gradivu smo videli podčrtano, pravzaprav izpostavljeno,
da se bomo ali da se bodo gledalke, mogoče tudi gledalci, glavnega igralca, kaj šele demona, ne, lahko med predstavo dotikali. Kakšne dotike pričakujete? In za gospoda Avdejeva morda samo to izpostavljeno bilo, da je vaš tenor nekaj posebnega. Vem, da je za novinarske konference to nenavadno, ampak lahko kakšen košček tega tenorja danes tukaj slišimo. Hvala. Но прежде всего хотелось бы представители радио. Я просим да поновите откот сте радио. Хаос. Хвала. Но прежде всего представитель радио Хаос выражает свое восхищение той храбростью, с которой вы приступили к работе над божественными, чудесными произведениями, которые мы все знаем. Он не говорит, что это дерзость, но говорит, огромную храбрость надо иметь, чтобы любовную трагедию воплотить в мюзикле. Это, конечно, достойно восхищения. Это можно прокомментировать или нет, если хотите. Будут комментарии? Sure. So, thank you so much for your words. Of course, it's very brave, very audacious to interpret these masterpieces, both Eugene Onegin and Master and Margarita. But, you know, that has been done many, many times before in film, in theater, in opera. You have ballets and whatnot. So at this point, I think books have their separate life, and any interpretation of those books is a valid new work of art. So this is the attitude that I would like everyone to have. Of course, you will recognize the plot lines, you will maybe recognize the characters, but they may not be the characters that you imagined when you read the books. Thank you. Второй вопрос. Можно ли... Да, мы наблюдали, как господин Ожогин держал в руках наушники, потом их переместил несколько ниже. В связи с этим, можно ли вас спросить, какую музыку вы слушали сейчас, если вы слушали, и какую музыку вы слушаете тогда, когда не репетируете Онегина? Спасибо, прекрасный вопрос. Сейчас я, когда мои наушники висели на шее, никакую музыку не слушал, соответственно. Перед этим, в последнее время я готовлюсь к большому гала-концерту, который состоится 24 августа в городе Фюссен, Бавария, Германия. И там я пою много новых произведений, которые я сейчас, в общем-то, и репетирую, и разучиваю. Но это не рок. В том числе. Medtem tudi. Hvala lepa za lepo vprašanje. No, ko sem imel obešene slušalke na vratu,